Airbus A320 dilengkapi dengan 8 pintu dan 2 pintu darurat dan jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 2 pintu darurat di pintu bagian belakang. Airbus A320 is equipped with 8 emergency exits, 2 doors in front cabin, 4 windows in the middle cabin, 2 doors in aft cabin. Perhatikan sejenak jalan keluar yang paling dekat dengan Anda. Pintu keluar terdekat mungkin ada di belakang Anda. Take a minute to locate the exit closest to you. The nearest exit may be behind you. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala dan menunjukkan jalan keluar terdekat. Emergency exit lights will illuminate during emergency situation and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelapung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life jacket is available under your seat and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala dan singkat menerangkan melingkari pinggang Anda. Place life jacket upon your hand and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan setahun sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik kerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. Flash jacket should only be inflated at the emergency exit doors for those passengers evacuating through the emergency windows. Flash jacket is to be inflated once you are on the way. Please set your life jacket mode and shock your radar should the life jacket fall to inflate below its situation. Selain itu, use the first in water. Kartu penunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety information card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there is anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please do not hesitate to let us know. Thank you for your kind attention and we wish you a very pleasant flight. Para pendengar yang terhormat, saat memaksa dan sudah dekat, silakan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Ladies and gentlemen, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt. Make sure your seat back is upright. The table is set and your window shade is up. Thank you.